zoveš ti? Nikola Savić. Dobro, Nikola, šta te čini srećnim? Šta si ti? Bicikl, mama, tata i brat, lopta i životinje. Bravo, koje životinje? Sve. Sve? Nijedne životinje se ne bojiš? Nijedno. Bravo za tebe. Drugarice, vi se zovete? Dunja Bojić. Dobro, šta vas čini srećnom? Kad se neko voli. Dobro. A koga vi najviše volite, drugarice? Porodicu. Porodicu, koga to? Ko čini vašu porodicu? Mama, tata, brat i braća. Braća, koliko braća imate, Dunja? Dvojicu. Kako se oni zovu? Strašnja i ja. Se lepo slažete? Da. Da li vam pomažu? Da. Bravo. Hvala. Izvolite, kako se vi zovete, drugarice? Sofija. Dobro. Šta vas čini srećnom? Kad smo sa drugarima. Da, kako se zovu vaši najbolji drugari? Anđela, Dobro. Niđa, Dobro. Srđan, Dobro. Dobro, čega se igrate zajedno? Šta najviše volite da se igrate zajedno? sa ljuljaškama. Da se ljuljate? Da. Hvala vam. Izvolite, drugarice, vi se zovete? Marija Lazović. Dobro, šta vas čini srećnom? Kad sam sa svojim kucom u prirodi i kad se igram sa njom. Isto kad sam u svojoj školi kad se igram sa drugarima. Volite školu, drugarice? Da. Šta najviše volite u školi? Drugare, Koje drugare naročito volite? Anđelu i Jelenu. Dobro, hvala vam. Zovem Sofija Rašović i mene čini srećnom poklon. Poklon? Stvarno? A šta biste voleli da vam poklone? Šta da bude unutra u tom poklonu? Naprimjer, neka igračka. Igračka, lutka neka ili nešto? Med. Meda? Bravo. Izvolite, drugarice, vi se zovete? Kristina Davidović. Šta vas čini srećnom? Kad nekom nešto podelim. Dobro, a šta volite da delite i sa kime? Pa, na primer, sa bratom i sestrom. Bravo, vidim imate i drugi crtež, šta vam je to? To je od moga brata Davida. Brata Davida, a šta je sa njim, zašto on danas nije ovde? Pa, povredio ruku. Ajde da poželimo Davidu brzo ozdravljenje. Ajmo u glas, Davide, ozdravi brzo. Davide, ozdravi brzo. Davide, Ozdravi brzo. bravo. A šta voli to David? Tako je. Bravo. Izvolite, drugarice, kako se zovete? Ja se zovem Branka Marković, Šta vas čini srećnom? drugarstvo. Drugarstvo, sa kim to najviše volite da se družite? Sa drugaricama. Kako ti se zove najbolja drugarica? Dunja i Bojan. Stvarno, šta to radite kada ste zajedno? Družim se. Dobro, hvala. Dobro, druže, kako se vi zovete? Ognjen Zelanović. Dobro, koji ste razred? Bravo, šta vas čini srećnim? Kad sam sa drugarima na rođendanu. Na tvom rođendanu ili uopšte na rođendanu? Na mom. Na vašem, a šta vas to čini srećnim na vašem rođendanu? Kad se igram s drugarima. A, igra sa drugarima, hvala vam. Drugarice, kako se vi zovete? Kako? Anđela Raković. Anđela, kako lepo ime vi imate, drugarice. Šta vas čini srećnom? Kad se igram sa mojom drugaricom Sarom i ovom malom Sofijom. I čini me Maša srećenom. I Maša te čini srećnom. A šta voliš da se igraš sa drugaricama? Da skačemo u trambolinu. A imaš trambolinu? Da. Super, doći će. Ja ti skačem na noge.
Stvarno? I nije te strah? Ne, ja samo na ruke. Bravo, ti si jedna veoma hrabra devojčica. Hvala. Može da se obriše. Dobro, idemo. Druže, kako se vi zovete? Ja sam Dimitrije Anđelković. Dobro. Ja volim Pink. Volim da se igram. Bravo, hvala druže Dimitrije. Dobro, izvolite, recite kako se zovete. Ja Mara Divojević. Dobro, koji ste razred? Treći. Dobro, šta vas čini srećnom? Kad se igram sa drugaricama. Čega najviše? Odbojke. Odbojke. Imate mrežicu? Nemate? Dobro, nabavit ćete. Hvala vam. Volite, recite kako se zovete. Anđela Gajović. Dobro, šta to vas čini srećnom? Kad se igram sa mojom macom. Macom, kako se zove maca? Laki. Dobro, znači voliš životinje, da? Da. Samo mačke. Pa i druge. Ne bojiš se drugih životinja? Ne. Hvala. Izvolite, drugarice, kako se vi zovete? Jovana Radivojević. Dobro, koji ste razred, Jovana? Prvi. Šta vas čini srećnom? Kad se igram sa svojom drugaricom sa životinjama. Izvoli, druže, kako se zoveš? Sredan Panković. Koji si razred? Četvrti. Dobro, šta tebe čini srećnim? Kada se igram sa drugarima fudbala. Da? Dobro, i kakvi ste u fudbalu? Jel umete da se dogovorite? Da. I se radujete uspehu onog drugog tima? Bravo za vas. Izvolite, kako se vi zovete? Filip Panković. Koji ste razred, gospodine? Četvrti. Šta vas čini srećnim? Kada se družimo. Sa kime volite da se družite? Drugarima. Dobro, ko su vam najbolji drugari? Luka, Srđan i Zlatko. I čega se to igrate kada ste zajedno? Fudbala. Dobro, jel se posvađate nekad u tom fudbalu? Ponekad. Dobro, ali kako se završi ta svađa? Dobro. Jel tako? Pomirite se na kraju jer shvatite da ne možete jedan bez drugog, jel tako? Da. Bravo za vas. Hvala. Volite, recite mi kako se vi zovete. Nina Milošević. Dobro, koji ste razred? Prvi. Dobro, šta ste nam to nacrtali? Šta vas to čini srećnom? Kad dobijem poklon od nekoga. Dobro, a šta to piše Bogdan? Ko je taj Bogdan? Moj brat. Da. To vam Bogdan daje poklon? A koliko Bogdan ima godina? 4. I on ume da poklon? Da. Bravo za njega, on je baš dobar i vaspitan brat, jel tako? Bravo, hvala.